re thabetse le Mbokazi day before match ne re practice penalty because ke final of year 20 re practice penalty so Mbokazi o missile penalty rela kwa godimo so ne re mtshe after final after game ya fetso go goal la rai penalty la ga o bona no sa practice tse yona no practice tsa goal ya today le penalty nga ishala pa eJimini ay yaba yabo njengoba esho sibelebele ukuthi babe ngikhonza ngaye egameni mhlawumbe wabona ukuthi ngagijima ekhoneni asuke ngakhomba phezulu ngangikhomba uKP ngokuthi wangikhonza eJimini wathi lento engishayile ngathi ngishaya irap ngidlala irap mase ngiyakora njalo penalty rap mase ngikora lapha egoli sengekodi futhi bayasho labo ukuthi babethi besilokho esimini ngithi ungashayi ngcono uphathela abanye ngoba kade wawushaya uhluleka yabo manje mangikora cha injabulo engaka phela ayabona ngenkinga ngele hayi wavele ngakora nje ngavela ngicabanga bona ukuthi obantu bengikhwenta izolo ngiketshela penalty awuthi ngibalande ke manje amlanda phezulu KP ngathi waba namahlo ngizwa kuthiwa ukukhuluma lapha nodlozi uthi hayi ngavelelwa obantu ngikhwenza nje eJimini athi awathi wafika ngathi athi ngiqale ngambulisi kancane asingamlanda mina ngathi hawu sibuliseni phela manje naku siyakora manje senihambela leqheleni ngoba vele sijwala ukukhuluma hayi kuyenzeka so even lena ajoka lenare alright ngakusiza wena because obviously kumujara hey mfana wazi wangikhipha inkinga mfana because obviously next like that's your okay wena urinchijo bakhali yeah so matata sometimes ne re mthabetse le yena ka gore ke motho phila a dula ngazama mara sa ditholi goal and goal ela ne le important for team or re go staging se seng sa tournament